Majambo lamanene nakambe evitweni ra matimba ra Yesu Kriste wa Nazareta, xikwembu xa hina loyi a hanyaka a tshembekeke minkarhi hinkwawo, tshembekeke masiku hinkwawo. Na mi pfuxela hi vito ra Yesu Kriste wa Nazareta. Na majambo lama ni rhandza ku ta share na n'we katsongo timhaka leti hosi yi ni pfunaka hi tona. Na tshemba ku timhaka leti ti nga tshika ti aka van'wanyana lava va lavaka ku akeka. Hi nga rivali ku van'wanyani timhaka va titwa vo ignora kunene ku ri ku ntiyiso va wu twa. Lava lava ku akeka va ta akeka. Ni lava ya share njhe katsongo, a ni nge heti nkarhi wa n'wina. Ni ta va ni kome ngopfu swinene namuntlha. Ni lava ya languta eka buku ya Timothy wo sungula, 1 Timothy hi ta funda chapter 3. Loko funde chapter 3 mani nge yi fundi, loko ni mi nyika e verse ni kombela ku mi ya mi yi funda mi ta kota ku confirma leswi ni va ka ni vulavula hi swona. 1 Timothy chapter 3 verse 2 to 12. Hi hlayeni n'we mi ya fika ka 12, mara mi ni hlayeni ni la ku vulavula nyana hi ku ni hlaye ni fika nyana la ka 7 ni twa ni tsakela ku ta ni ta vulavula hi yona. Yi vulavula hi ti-qualifications ta munhu loyi a fanelaka a va murhangeri wa bandla. Yi vulavula ti-qualifications ta munhu loyi a fanelaka a va murhangeri wa bandla, ku munhu loyi a fanelaka a rhangera bandla kumbe a va bishop kumbe a va munhu loyi a nga ta va a minister vhangeli, i fanele a va a ri munhu wa njhani. Yi hi hlamusela kahle ku i fanele a va munhu wa njhani. Number 1, ni ya khoma pointi leya ku yi ri Bible ke kwalani loko muapostoli Paulo a vulavula ka Timothy i ri i fanele a va a ri wanuna loyi a nga na nsati wun'we. Wanuna loyi a nga na nsati wun'we. A hi tsundzukeni ku loko hi ze hi khota ngopfu ka wanuna ku i fanele a va a ri nsati wun'we. Masiku lamaya vaapostoli Yesu Kriste a chumayela vhangeli kusukela ka Old Testament, ta tsundzuka swa ku vachumeri va vhangeli lava pfumeleriwini ku va ni va chumayela vhangeli a ku ri vavanuna. Namuntlha hi swi vona se swi famba swi andza hikokwalaho ka tinyiko ta Xikwembu ti chikelaka vamhaki hi va ordaina. Kambe I strongly believe ku na vamhaki loko va totiwini va ri anointed va tirhisiwa hi Xikwembu, still ka ha laveka the overseer ya ku va yi ri tatana loyi a nga na a nga yambala ntoto wa Xikwembu. Hi ku ni pfumela ku loko wo languta Bible na le ka 12 disciples a ku ngo va vona va ri 12 ntsena, laha xikarhi ka vona a ku ri na va Marta, a ku ri na va Maria, kokwalaho a ku ri na vanhu lava famba lava va tirha ntirho wa xisati va hlamusela va hosi Yesu hi mukhuva va endla swilo leswi va hlamusela vadyondzisiwa va hosi Yesu, mara a va hlayiwi endzeni ka ti-disciples, a va hlayiwi ka malandza. Hikuva malandza ku hlayiwa la ya xinuna, wansati kusukela ka Geneza i va mupfuni wa wanuna. Hi yona mhaka Xikwembu loko xi endla Eva xi te ri ni ta ku endlela mupfuni. Hi marito man'wanyana wansati fanele a va ri mupfuni wanuna wa yena. Loko wanuna a vitaniwini endzeni ka vhangeli, nsati wa wanuna yoloye i fanele a va wansati loyi a nga godly. Loko yi hlawela le hansi ta fika u swi kuma a nga godly, a chavaka Xikwembu. Fanele ku va ku ri wansati loyi a nga ta pfuna mitirho hinkwayo ya wanuna. Wanuna hi fanele hi twisisa ku vhangeli yi tiya hi ku va ni ku ri na wansati loyi a nga mupfumeri etlhele ka wanuna loyi a nga mupfumeri. A hi fambi number 2 ni kuma pointi liya ku i fanele a nga vi na xisandzu. Number 3 ni kuma pointi liya ku i fanele a dya a pima, munhu loyi a nga murhangeri a dyi a pima. Namuntlha hi kuma vanhu lava va kalaka va nga ha prioritizeki ntiyiso kumbe vhangeli ya Xikwembu, va langute imali, va langute minikelo, ku chumayeliwa prosperity, ku chumayela ku humelela, ku chumayela ku mi nga endlisa ku yini ku mi kuma mali, ku chumayeliwa prosperity. Vhangeli ya ka yi nga ri ya mfumo wa tilo ya ku u nga fuma u ri la misaveni, ti-chances ta ku va u endla mali ti nga va ti tisa ku yini. Ku sheriwa information hi Bible, ku sheriwa information ya mabusiness hi vito ra Yesu, leswi kalaka swi nga ri kona hosi Yesu a chumayela evhangeli ya mfumo wa tilo. So namuntlha a va ha dyi va pima, loko timali ti nghena a va ha chumayeli ntiyiso, hi ku ntiyiso wu tlhava vanhu va baleka tikerekeni. A hi leswi va lavaka swona. Leswi va lavaka swo varhangeri va namuntlha va lava ku chumayela prosperity. A swi na mhaka ku u mbale njhani kerekeni, a swi na mhaka ku u ti khoma njhani. Lexi lavekaka ntsena loko ku ri hi ku wa tirha wa nikela ka va swi tshamisekile. Kahle va tele ku ta dya endlwini ya Xikwembu ematshan'wini ya ku ta va ta chumayela timhaka ta mfumo wa tilo. Munhu loko a tlhaviwa hi ntiyiso swi lulamile mahlweni ka Xikwembu. Hi yona mhaka Bible ku loko ko hundzuka munhu wun'we ntsena a ta emfumweni wa Xikwembu,
loko ya chumayela vhangeli ku hundzuka munhu wun'we, loko ya fakaza vhangeli ku hundzuka munhu wun'we, tilo ra tsekatseka hi ntsako. Yi ri a va vanhu lava dyaka va pima, va dya va pima. Hi marito man'wanyana, i ministry a yi fanelanga yi va ekhampani ya mufambisi. Ministry yi fanele yi va i ministry leyi yaka ya ministera the word of God, ku va ni vanhu va hundzuka va ta kota ku vona mfumo wa tilo. Ministry, vanhu vo tala loko va ta ndzeni ka ministry a va tele ku ta pfuna ministry, vanhu vo tala va tele ku ta pfuniwa hi ministry. Ntirho wa Xikwembu hi vitaneliwa ku ta wu tirha. Ku na vanhu lava nga ta fika va khumbeka hi ntirho loyi hi nga ta va hi wu tirha, ene vanhu a va khumbi hi ku hi chumayele kahle, a va khumbi hi ku hi chumayele ngopfu, ene a va khumbi hi ku hi swi kota njhani ku chumayela kumbe ku na vaprofeta vangaki. Vanhu va khumbiwa hi Xikwembu loko mi fikile ka ndhawu. Loko mi fika, anointing ya Xikwembu na matimba and the move and the wave of God, hi swona swi mi tekaka swa mi chela ndhawini, Xikwembu xi tlhela xi fika ku va ku ri xoho xi vulavulaka na vanhu va ndhawu ku nga ri n'wina. So vanhu va ku tala loko va ta ndzeni ka ministry a va tele ku ta pfuna ministry, a va tisi mali ndzeni ka ministry, va tele ku ta pfuna ku mimoya ya vo yi ta kota ku pfuneka, va twisisa ku va lava mimoya ya vo yi rhula siku va hundzaka misaveni. But problem ya namuntlha hi na varhangeri lava ku va langute ku vanhu loko va na vanhu va nghena kerekeni va tele, va langute mali, loko va vona vanhu va tshame switulwini se va vona bank account va vona mali. A hi swona. Bibele ri va fanele va vanhu lava dyaka va pima. Hi marito man'wanyana, ministry loko yo kula yi flourisha yi va successful, ministry yi fanele yi va responsible ku vona ka that community ku swi nga ki swisiwana. Ministry yi fanele, loko Bibele ku swa vukhume endlwini ya Xikwembu swa laveka, Xikwembu i swi clarify kahle ku loko swa vukhume swi ta endlwini ya Xikwembu hileswaku ku fanele ku nga heli swakudya endlwini ya Xikwembu. Endlwini ya Xikwembu ku fanele ku tshama ku ri na swakudya, endlwini ya Xikwembu ku fanele ku tshama ku ri na ntsako, endlwini ya Xikwembu ku fanele ku va ku ri na rito leri yakaka ri kurisaka endlwini ya Xikwembu. So vukhume loko byi ta a hi dza ku hakela Mercedes Benz ya mfundhisi, a hi dza ku hakela bond ya mfundhisi. Vukhume loko byi ta byi tela ku ta pfuna entirho wa Xikwembu. Loko Xikwembu se ntirho wa Xikwembu u famba hi ndlela ya kahle, Xikwembu xi ku katekisa, ku na vanhu lava nga ta fika endzeni ka ministry va nga telangi ku ta pfuniwa hi ministry, va pfunekile loko va twa evhangeli yi chumayeriwa ivi va tshinela va ku hi twa Xikwembu lexi u fambaka na xona, hi twe ku khumbiwa hi Xikwembu lexi u fambaka na xona. Namuntlha ni tele ku ta ni ta byala entirhweni wa Xikwembu ku hamba vhangeli. A ta munhu a fika a sayina cheke, a ta munhu a fika a nikela hi movha, a ta munhu hi ku swi suka ndzeni a wu swi khendlelanga i ntirho wa Xikwembu. Xikwembu xo khumba vanhu we loko fika ndhawini, a hi wena u khumbaka vanhu. So loko Bibele ku jana ni mipima ku ta va na few ya vanhu lava Xikwembu xi nga ta va pfuna xi va pfuxa va ta pfuna vhangeli. Lava nga tala va ta tala tisoul leti nga tala la i xitalo vanhu lava taka va ta tala kerekeni a va telanga ku ta pfuna ministry, va tele ku ta pfuniwa hi ministry, va tele ku ta pfuniwa hi anointing leyi nga la kaya, va tele ku ta pfuniwa hi ambassador ya tilo leyi nga vitiwa hi Xikwembu ku yi ta tirha ntirho wa Xikwembu. So a hi swi vekeni kahle swo leswo tilidara ngopfungopfu ti-SAP pastors, self-appointed pastors. Ku na tipastor ta ku because of us serva under mfundhisi wo karhi and then ku va na ti-conflict to karhi a hetelela huma bandleni. Hi xitalo ka leadership ku na problem, there's a leader ka ti-leadership ku na ti-crisis ta serious. Van'wanyana a hetelela a huma nkarhi wun'wana a ri i member ya board ya bandla, a hetelela a huma because of ku nga ri na ku twanana kumbe swin'wana na swin'wanyana ebandleni. A huma, loko a huma a decide ya tipfulela ra bandla. Question ya me i ku loko u huma under a man of God lowu servaka under ye a nga ku nyikanga ti-blessing, a hi Xikwembu mara because of you served under that man of God you still need his blessing ku va ni u famba u ya sungula ntirho wa Xikwembu. This is the anointing of Moses loko a boheka ku hand over ka mani ka Yoshua. This is the anointing of Moses. This is the anointing of Moses. Loko Xikwembu xi pfuxa i hosi Davida ku va na a ya va hosi ya Israel, hi vona Xikwembu xi rhanga xi ordaina Saul ku va hosi ya Israel. Saul loko a famba ndleleni Xikwembu xi nga tsaki hi mitirho ya yena,
ivi xi rhumela Samuel ku va na ordaina mani a ya ordaina Davhida a ha ri ntsongo hi nkarhi wolowo a ri ka age ya a ha ri ntsongo swinene ku a nga ta yimela ntirho wa Xikwembu ku fikela kokwalano though ya swi twisisa ku Xikwembu loko xi ku ordainini xi nga ku u nga tirha mitirho at any age but i twisise ku because of u ha ri ntsongo i boheka ku ya a ya trainer ni tsundzuma loko Saul a ta va a swi twini swa ku na jaha leri nga ordainiwa emutini wa Jesse vito ra vitaniwa swa ku i Davhida a nga khomekanga kahle loko a ta swi twa swa ku Davhida manjheni hi yeho i ta va a ri hosi ya Israel Saul i ta boheka ku va a chika Saul a hetelela a lava ku endla yini a lava ku dlaya Davhida a n'wi sala ndzhaku a lava ku n'wi dlaya Davhida endzhaku loko Davhida a ta va dlaye mana dlaye Goliath endzhaku loko Davhida a ta va dlaye Goliath ku pfuka mona ka hosi Saul ku vanhu loko se va ri karhi va yimbelela a va ku Saul i dlaye madzana kambe Davhida i dlaye magidigidi ya madzana andri wa yi twisisa so a hetelela a va na jealousy kokwalano so murhangeri i fane a va murhangeri loyi a twisisaka vhangeli ku loko Xikwembu eka ndzeni ka ministry ya wena xi nga pfuxa vanhu va powerful young generation young blood leti nga na matimba leti nga ta profeta lava nga ta huma eswandleni swa wena. Why you celebrate? You need to celebrate because you are the empire. You are the ambassador of heaven. That God has given you the power and to ordain and has raised the giants of faith. It's worth a celebration. But the powerful preacher, the young powerful preacher under his ministry, Baba jealous. Instead, you need to praise God and say, Father, I thank you for you have sent me to speak your word, to preach your gospel, to be a minister of the word. Therefore, I am seeing the fruits of the Spirit. Under my name, I see the anointing of God. Nivona timinzu leti nga byaleka eka le ndawu hilawa maravi mataka endzeni ka vhangeli ava vile va koteka ku dya hiko problem yi fika levala ka ku kumbe mfundhisi wa hleketa swa ku ti young pastor loko ti karhi ti chumayela ti ta lava ku dya kumbe ta lava ku share mali ya minikelo kumbe ku tala ante swa ku wa ku ehleketiwa yini maka ku leni lava ku yi share la dilidara hi fanele hi tirha ntirho wa Xikwembu hi tshembe Xikwembu ene hi fanele hi serve Xikwembu hi ku hetiseka because kuta pfuka va profeta ndzeni ka bandla mfundhisi u vitaneliwe maybe eka line ya evangelism we xawe eku vhangela xawe eku vanhu u ba xijoho vanhu va hundzuka u wina vanhu va vuya ndzeni ka bandla endzeni ka bandla Xikwembu xi ku katekisa ku pfuka the young powerful preachers ku pfuka the young powerful prophets ku pfuka the young powerful worshippers powerfully under your name, under your ministry. Look, wokala unga na Xikwembu ka yimanga kahle na Xikwembu uta pfuka jealous. And the moment ku pfuka jealous, awa hatsutsumela hi malembela ya kwa chumayela vhangeli. Kasi loko se vhangeli yi sungula ku ndlandlamuka ku huma maravi, uta va na problem. So, la loko u hlaya u yana yo le hansi le, la ka buku ya 1 Timothy chapter 3 verse 2, u sungula kwala ka 2 yehla na yo ya tshika ka 12. Uta kuma the characteristics ta varhangeri. What is it to be a leader? The young pastor later got to ordain to Ovini because of you can preach powerfully, because of you can you have revelations. Well, the preaching started to kala and people van vakateka. But problem eku foundation ya we look you ba itseka ngakumanga anointing ya Saul. Yingisa tona David eri loko akume chance ya ku dlaya hosi Saul eri ni nga kala ni nga mu dlayi hikuva u hari mutoti wa Xikwembu. He is still my king. Na loko a ta va se a dlayiwini hosi Saul a fini nyimpini loko a rila Davhida eri na hata va sala ndzhaku lava nga dlaya hosi ya mina. Hosi ya yehla munhu loyi a nga n'wi hlota ala ku n'wi dlaya a n'wi hlota matiko la hi rhurha ka matiko man'wanyana n'wi landza ku hala va twa swa ku humini i nghene ka tiko rin'wana ya ku hala ku swa a lava ku n'wi dlaya mara loko se a dlayiwini ye Saul Davhida erila a ku lava nga dlaya hosi ya mina ni ta va sala ndzhaku. This is godly moya wa Xikwembu lo moya wa Xikwembu. So tilidara a hi ti languteleni loko ri karhi hi tsutsuma entirhweni wa Xikwembu. Ntirho wa Xikwembu wu require
ku famba hi buku a hi fambeni hi Bible tshika ku famba hi ku hleketa mihleketo yi ta hi leader ku vanhu hi titwa onge ha famba na Xikwembu kasi se hi khomisane xandla na xandla na nala javulosi loko yehla na yita ku byela a ku fanelanga u va munhu wa ku tikukumusha u fanele u va munhu wa ku yehla u va munhu wa loyi a nga ti humbleness u yehla nje u va munhu wa kahle munhu loyi a xiximiwaka etikweni yi ri tani yi ri munhu loyi a xiximiwaka etikweni ni vone eka internet kuna mfundhisi un'wanyane anga etlela na n'wana na mhaki a va komisa makhwiri mfundhisi swi vula yini leswi eka vhangeli na vafundhisi ku thetiwa ti-case va le makhoti va etlele na vana va le kerekeni va etlele na youth vafundhisi ixadeni i na nsati wa jola swi vula yini ndzeni ka bandla tilidara Xikwembu xa ba well na swi twisisa va koho vafundhisi va lava kutani va ku vhele from the beginning fundamentally a va tirheli Xikwembu loko va endla swa ku fana sweswiya va etlela tintombi van'wanyani va ya khendla va tlakusa i fanele a etlela at least na virgin every month ku matimba a maintain matimba la a va ka nikiwe wo le matini i ti-mermaid the marine kingdom a maintain the power i vafundhisi lava ku profeta leswiya ene va wine mihleketo ya vanhu because vanhu namuntlha loko va nga profetiwanga va twa a va nga ri kerekeni vhangeli ya matimba evhangeli leyi yi nga ta chumayeliwa u nga profetiwanga u nga nikiwanga nchumu the gospel is the word power of the word the man who is anointed by God when he speaks you feel the power of God because the hand of God is upon those who are called because we are the peculiar nation vanhu milandzelela ngopfu masingita masingita ma ha ri koho yes masingita ma ha ri koho na pfumela hi ku ya swi vona masingita ma ha ri koho Xikwembu munhu loko a va a tshembekini ka Xikwembu a endla ku rhandza ka Xikwembu hi minkarhi hinkwayo Xikwembu xa chika ku vonakala ku endleka masingita ku nga ri masingita la ku famba ma boheliwa there's a difference between miracle and magic satani i endle mhaka yin'wanyani yi nga confuse vanhu namuntlha ka masiku lama makumu vanhu a va hambanisi ka magic na masingita ya Xikwembu and the devil has made sure ku leswi nga yimisa hi Xikwembu na i yimisa swa yena to confuse the gospel yona mhaka na yi pfuxe va hi vafundhisi lava chumayela ka vhangeli va vitaka Yesu va tirhisaka the very same Bible lava nga ta chumayela swi tala ku chumayela Yesu u nghena u nga pfumeli ku vekiwa voko hi munhu un'wana na un'wanyana n'wana le kaya vanhu van'wana va vuya va swirhwaleni hi ku fika a ku veka mavoko he does the impartation hi vulavula hi matimba lama sukaka munhwini the transfer a ku imparta hi connection ya swilo leswi a taka hi le ka swona and this person loko a za ku veka mavoko he is able to see through your soul and the moment he see through your soul he can be able to see through down to your ancestors lava kalaka va nga nghenanga tilweni a kota ku vona ku profeta swilo leswi nga le ndyangwini wa ka n'wehe hinkwaswo because he's having this dark prophecy can see everything in the spiritual realm so loko a za ku veka mavoko he impart the connection so that whenever loko a fika ka wena a nga profeta tlhela a ku nyika na ti-solution now the question i ku mi ta va tiva njhani va profeta va ntiyiso namuntlha na va profeta va ka va nga ri va ntiyiso na we need lava vanhu namuntlha lava va nga vazalwane loko u ku mzalwane you need to pray for the spirit of discernment the spirit of searching other spirits the spirit of dwelling into God the spirit that searches all dimensions of life whether in the spiritually and physically we need to pray for the spirit of discernment so that Xikwembu xi ta hi pfula matihlo hi kota ku vona hi ximoya hi kota ku vona hi nyama hi tlhela hi vona na hi ximoya this spirit is within us but we need to activate it loko u nga se za u activate n'wana le kaya u ta zula u vekiwa mavoko u tlhandlekiwa mavoko nikiwa tinyoka swilo leswi hinkwaswo swi endleka sometimes a fika mfundhisi a vulavula tindzimi tin'wanyana ta ndzima ngopfu ya mi twa ku tsekatseka tende loko ri le tendeni mi twa ku ba moya wun'wana mi ku Holy Spirit is here
vanhu va nyikiwe equipment ya enough lava taka hi kona matini, va nyikiwe equipment ya enough lava taka hi kona mikoveni, va famba na tinyoka tin'wana ta ndzima ngopfu. Loko a ze a vitana a vulavula tindzimi totoleto la xi veka xi ri ko xi nyakaza ku twakala lama nga ko la ku tsekatseka tende mi ku matimba lama nga la. Van'wana va sungula ku profeta. That is why va imparta vuprofeta. Vuprofeta ku na vafundhisi va ku nyika wo imparta vuprofeta. Vuprofeta bya njhani bya kusuka ka mfundhisi? Munhu u tsaleriwa. For God says, Jeremiah, I knew you before you were even born. Ni ku tive u nga se za u tswariwa Jeremiah. Ni tive hinkwaswo na leswi nga ku nyika swona. Tlhela ni ku endla muprofeta ku ya matikweni u ya tirha ntirho wa mina. Vuprofeta bya kusuka ka mfundhisi. Mfundhisi i fanele a vona inyiko leyi ya Xikwembu eka wena. A khongerisa ku Xikwembu reveal ku is this the right person? What I'm seeing, is it really i ntiyiso na? Xikwembu xi confirm. Wanuna wa Xikwembu loko aya ordaina kumbe tlhandle ka mavoko a vulavula the blessing ehenhla ka munhu yalweyo ku sungula ku operate ti gift leti taka hi le ka Xikwembu. Hayi gift leyi taka hi le ka mfundhisi. Gift leyi taka hi le ka Xikwembu, mfundhisi u yi katekisa ku now you can enter this office, you can start operating hi gift leyi u nga na yona. So that is why swi ri na nkoka ku vani loko hi ri ndzeni ka mabandla kumbe hi famba ka vafundhisi lava hi servaka under vona, i swa nkoka ku va ni khongerisa mfundhisi ku moya lowu nga n'wi moya wa jealousy ku mfundhisi hi ye a fanele a va na the eyes of the spirit ku a kota ku vona vana va ye ku va kula spiritually. Loko vana va ye va sungula ku kula spiritually, Xikwembu xi ta n'wi revealela ku this is a prophetic worshiper, this is a preacher, this is a future prophet. Hi ndlela yaleyo mfundhisi must see that. So the church must pray. Kahle kereke yi fanele yi va ri na ti-intercessor leti nga ta va ti khongerisa mfundhisi, ti khongerisa bandla, leti nga ta va ti biya hi swikhongelo, ti cincana hi ku khongela day and night ku Satan a nga kumi matimba. Bandla loko ri ya ri kula hi la ku fika ka ku va na ti-challenge kona. Bandla loko ri ya ri kula hi la ma-devil worship na ma-satanism ma ri targetaka kona. U vona mfundhisi mi n'wi tiva a nga ri na xa yena, a nga ri na movha na movha. Ni se mi sungula ku vhakachela hi vafundhisi va driver timovha letikulu va ta convince mfundhisi. Mfundhisi loko a nga ri prayerful na ti-intercessor ta la kaya ti nga ri na matimba, mfundhisi it's very easy ku va ni va awela in a certain trap lava nga ta fika va ku mfundhisi I know hi nga ku pfuna hi kokanyana bandla leri hala ri va ri kulunyana mani at least loko ro va 20 by 20 ya mfundhisi a sungula ku rila hey vafundhisi no man mali a yi kona hey swa tikanyana va ku a n'wi chavi mfundhisi va maendi na keep business card va ku nyika va sungula ku va na disconnection na we va endla nga ku vala ku pfuna ntirho wa Xikwembu. But these pastors, they are from the kingdom of the darkness and they are here to fulfill the mission. They are here with the mission of the devil. Ku loko vo ze va swi leswaku loko vo ze va ba nhloko mfundhisi loko o ka nga ri na matihlo ya ximoya, mfundhisi a nga khongeli enough. Vafundhisi lava nga bihi rivalo kumbe va nga tshwi loko va ta ka yena va nga bihi rivalo. I'm telling you, mfundhisi i ta convinciwa a wela endzeni ka trap. The moment a wela endzeni ka trap mfundhisi mi ta vona se va sungula ku invite a chumayela tikerekeni ta vona na vona va hamba a va invite va ta chumayela la. The moment they stand on the pulpit va langutana na va sungula ku chumayela, they impart the spirit from where they come from. U twa na vhangeli yako loko se yi sungula hi le yako Xikwembu a xi na mhaka ku mbala yini, Xikwembu xi na mhaka na vundzeni bya munhu, Xikwembu a xi na mhaka ku u endla yini as long as u xi tshemba. Ku chumayela evangeli ya ximanjemanje va ku evangeli ya khale a yi na xitayela evangeli ya khale hi yo loko va tsutsuma hi yo vaapostoli. Evangeli ya khale hi leyi nga ponisa tinxakanxaka. Evangeli ya namuntlha i ya xitayele ya ku mi ta tshama ndzeni ka vhangeli mi ku khonza Xikwembu kasi mi khonza ma-devil worship na ma-satanism. Loko vo ze va ba nhloko mfundhisi, oh my God, bandla hinkwaro you will become a sacrifice because you will follow a man. Loko se a vuya kuma ku a ku ri bandla ra simple je straightforward ku khongeleriwa vanhu mu huma mi ya kaya. But mfundhisi loko se a sungula ku va na this connection na vafundhisi lavaya, a sungula ku va a intervene na vafundhisi, a interacta na vafundhisi lavaya, you know what's going to happen? Mi ta vona mfundhisi ku ta va na a certain change. It's either a introduce oila endzeni ka bandla kumbe a introduce mati endzeni ka bandla kumbe a introduce a certain product. Va ta ku byela leswaku it's a product of the prophet. Yeah, it's a holy product. Yeah, ematshan'wini ya ku n'wese focus ya n'wehe manjeni they shift the focus ya ku tshemba Xikwembu mi ya tshemba product ya mfundhisi.
mi tshemba product ya muprofeta. In other words, eventually loko swi ya se ma swi tiva already swa ku loko mi tirhisa product ya muprofeta tinhlahla ta pfuleka mitirho ma yi kuma swilo leswi mi swi lavaka swa endleka. Eventually mi hetelela mi dwela ngopfu eka material because mfundhisi naye se yi xava movha leyikulu na n'wehe loko mi tirhisa ti-oil leti ma humelela, you flourish, the church yi kula yi va na timali hinkwato. Mfundhisi se i under a certain contract with the spiritual world. Na vafundhisi lava va swi tiva vhele va sayine va ri karhi va swi tiva mfundhisi loko o ka a nga tlharihi kumbe a nga ri na the spirit of discernment mi ya tikuma hinkwenu mi fola under that spell. The moment mfundhisi a sungula ku tirhisa that product hinkwenu la you are incarnated ka that spirit. Hinkwenu ngo vona ku within a space of a year ku va se ku ri na va 5 ya vaprofeti la. Ya ku va se ku ri na ti minister timbirhi tinharhu. Mfundhisi loko a nga ri kona va n'wi rhamba a chumayela Cape Town, a chumayela Durban, se ku na vanhu lava nga ta sala va preacher and then you push the product of the prophet. Yeah, and then loko va vuya mfundhisi loko swi ya a swi heleli kwalano mfundhisi va hetelela va n'wi invite va ya ka mass meeting ya vafundhisi. And loko ya languta ku ya hlangana vafundhisi lava ku vhele hinkwavo va rhwele na ye a ka ha ri na turning back because i nghenini ku ze a sungula ku tirhisa that product is under the spell a ka ha ri na ku i ta huma. Lexi a fanelaka xi endla i ku a pfumela xin'wana na xin'wana lexi va n'wi nyikaka xoho ene ku ta va xi hundla bandleni a nge fika bala ku se ni sayine yini because wa swi tiva swa ku mi ta famba. And mi ta ti vona na n'we manikelelo ya n'we a ma ha ri normal na we n'wini wa swi vona swa ku se leswi u nikelisaka swoho na wa swi vona swa ku no. And loko nikela hi swa ku pfumala u va ka u ri na swona impela loko u ya va tirhisa swilo leswi va ku nyikaka swona swi ku tisela mali yi tala na yo mali leyi a wu hlamali swa ku yi tisa ku yini njhe leswi talisaka swona ni se u cinca timovha yi nga chayi kahle na loko u tshika nkarhi wun'wana u nga ha yetleli kahle kaya a ka ha vitaniwe vazalwani kuloni mi khomisana mi ya khongela u byeriwa swa ku teka oyili yaleyo u hlamba hi yona kumbe u yi chela matini u yi haxala njhani la mutini swi hinkwaswo va loyi yini swi ta fambela kule njhe ka ha ri ntirho wa xikwembu lowu hi ku ntirho wa xikwembu he tiva u tirhiwa hi xikhongelo. So emakumu ka siku hinkwenu la mi ta va se mi praise mfundhisi product ya mfundhisi ya tirha, product ya prophet ya tirha, product ya tirha. Emakumu ka siku vanhu loko va ta a va ha ti hi ku tala va mfumo wa xikwembu va ta hi ku vona n'we mi humelelaka ku kasi mi humelela njhani. Loko va fika na vona va fika va joyina Joet va nghena kwala va connect va tinikela va vekiwa mavoko yendla the impartation the spirit is tamanzeni ka vona. Nini loko se swi ya na vona manjhe se va ya va tolovela va attenda mkuva lo va nikela mprofeta a va tlhandleka mavoko a ku lava ka product ya mprofeta a va ti ntanta va khongelelani va nyika product ku na miracle leyi va nga ta yi vona kumbe within a week or 2 weeks or a month or whatever the case may be. Va vona hi kanene swilo swi karhi swi endleka. Byela me i mitirho ya xikwembu leyi a hi mitirho ya xikwembu yingisani ku byela va profeta lava futhi va hanyisa a va tlangi loko ta u ti vabyisa la va ta ku hanyisa but va nge ku hanyisi u ta u vabya for the first time va lava u rhanga u ta. That is why tikereke ta ko hi xitalo va ta mi byela swa ku lava sungula ku ta a va tshami hi hala lava khale va tsamala va lava kota ku mi vona kahle n'we hinkwenu ma ha ku taka because the prophet loko a yimela mahlweni la i nyikiwe the full equipment ya ku hi ku languta hi matihlo a confirma endzeni moyeni wa yeko 1 2 3 4 next week kumbe during the course of the week va fanele va vabya and loko va vabya they will have to call the prophet and the prophet will pray for them over the phone va hanya immediately and loko va vuya on Sunday va ta vuyisa vufakazi ku we have seen the power of God through the man of God. Remember, devil is God in his throne. So loko va ku hi vone matimba ya xikwembu indeed va vona ntirho wa xikwembu mitirho ya xikwembu vele but xikwembu lexi va nga vona xona i xikwembu lexi nga le ka throne yin'wanyana. That is why we have gods. That is why we have God of the darkness which is the devil. I xikwembu vanhu va fihleliwe mfihlekelo ya ku loko va ku hi khensa matimba ya xikwembu va ka va nga swi tivi va ri ku khensiwa Jehovha kasi a ku khensiwa Jehovha ku khensiwa xikwembu lexi nga tshamaka throne leyin'wanyana. Vana va ka hina vana va xikwembu ni rhume hi xikwembu ku ni ta mi redirect i nkarhi sweswi wa ku mi huma ka vhangeli ya ku humelela evhangeli leyi va nga ta ku nyika swilo ku kuma mali u ya ka yindlu u va na timovha na swilo leswi hinkwaswo i nkarhi wa ku huma shift away nkarhi wa makumu lowu
ku laveka vanhu lava nga ta khongela Xikwembu hi ntiyiso. I confirmini phela hosi Yesu ka loko a vulavula aku Xikwembu xa misava leyi wa swi i ri Xikwembu xa misava leyi xi dlaye vanhu mahlo ku vanhu va vona va nga vonisisi, va yingisa kambe va nga twi. Now the prince of this world se wa swi vona ku i mani? The devil. And the devil minkarhi hinkwayo i ta ku tshembisa swa misava leyi and i ta ku nyika hikuva swilo leswi a va ka a ri na swona. Loko u hlaya Bible yi ri Bible Satan a nga na nchumu at all, he's poor, a nga na nchumu, a nga na tilo futhi a nga na tihele i jele ra yena leri a nga yekeliwa roko i ta ya thyaka roho in eternity loko endzhaku ka judgment. Hambi ku ri tihele tinene a hi ta yena, a nga na nchumu. Mara u ti vutisa swa ku vanhu lava va n'wi tirhelaka why va ri na timali leti va ti kuma kwini? Khoma point ya makumu se ni pfala. Vanhu hinkwavo lava yaka va ya khendla, vanhu hinkwavo lava yaka va ya teka matimba ya le matini, vanhu hinkwavo lava yaka va ya etlela tindzunzu ku kuma matimba, vanhu hinkwavo lava tirhisaka ti-spell, vanhu hinkwavo lava nga khomiwa hi swilo sweleswo va yaka va swi landza va ta pretenda ku va tirha ntirho wa Xikwembu. Vanhu vo va lava hinkwavo Satan i va tshembisa i rifumo leri a nga ta tlhela a va nyika mpela. I ri va nyika a ri kuma kwini ku a nga na nchumu? A wu ri ku byela swa ku i ri kuma kwini. Ku na vana va Xikwembu va yimaka va khongela hi ntiyiso, va kombela ka Xikwembu, Xikwembu xi release. Loko se xi release xi kuma va sukini lava tshame kona. Vanhu va hatlisa ku suka, va kholwa katsongo vanhu, a khongela va muzalwana for 2-3 years, a ku swo fana Xikwembu xi nhlamula, a suka famba swi landza. Swilo swa hina swi nga khongela Xikwembu xi releasini swi yo rindza nkarhi ku swi fika. Loko u suka Xikwembu xi ku vangela ndzilo, loko se swi hisa ku hisa hi kanene swi tivisa ku se swi le kusuhana ku lunga. Lexi endlaka ku Satan xi ku tshivelela ndzilo u twa se ku hisa hileswaku xi lava swa ku u twa ku hisa u ta suka laya hi ku swilo swa wena se swi le kusuhana ku fika, phela swi releasiwile. And loko swo fika ka wena you will praise the Lord with everything that you have. But Satan loko se swi ri kusuhana ku fika xi tshivela ndzilo wun'wana a ti-challenge leti nga ta pfuka leswi nga ta hlevisiwa swo kerekeni, vanhu leswi va nga ta ku endlela swona u ka se Xikwembu xa ko xikwini. La Satan se xi va xi assign mademoni ya xona xi nga matshemba ku lweyi within this space of time mi fanele mi n'wi khipeni endleleni ku he's about to see the grace of God. So hi fanele hi ti vonela vazalwana Satan a nga na nchumu. Swilo leswi loko a swi teka a swi nyika vanhu va yena, i swi teka a swi nyika vana va yena. Va famba hi timovha ta ku durha, timovha ta yena, va tshama tindlwini ta ku saseka i tiyindlu ta yena. You need to claim your rights from God. Battery heleni vazalwana hi le ku timeni phone, hosi a yi mi endleli kahle kambe ni ta continue hi video le siku rin'wanyana hosi loko hi pfuna mi hlayiseka Xikwembu xi mi hlayisa swinene yi le ku timeni phone. Timhaka leti a ta ha tele ta ni la ku